Huwebes, Santo, Misa ning taluy nga punan. Pagkihabitala po king kakatang banala misa ring makatuking intentiones, Paris Pastoral Council, Labingadwang Apostoles and Charismatic Group, Richard and Chona Yumol, Nimpa Agapitoong, para king kaladwa ng Oseroman Senior and Junior, Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Mirasol Espartero, at din sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po, ikanteng dalit na pamuklat. King lagyuning pa ang poing anak, ang poing banal na Espiritu, Amen. king grasya ng ginutang Yesu Kristo, ating lugod na ng Diyos, ating pamikagum, king banal na Espiritu, parati ang manatili kay kayungan. At kaya kaanti mo rin. Kaniting misa, ni nga po na ng Ginu, umpisan taning at lung makpekabanal
biling aldo, kilubning pabanwa, ing triudio Paskwa, pamaylasa, kamatayan, pangakutkot at pangasubli ng mebye ning Gino. Kaniting misa ning apuna ning Gino, ing mumunang istasyon ning kayang dalan king krus, gaganakantaya ing ritong makapauna, amay kumpisa king kapigagana ka king kayang pamagdawon king sarili, paulinining lugod na kay katamo. Itiya ing kanakong katawan amidawon para kay kayo. Iti ing kanakong daya amibubo para kay kayo. Daptan nyo iti king kapigaganakan kanako. Kaya kining kagat panapunan na iti, gaganakan taya mo naman ing sakramento ning pangapari. No ka rin ing ginuyeng kikatamong alangang hari, na ya ing midawon king kayang katawan at daya. Ati kami, pasalamat kami mo naman sa blang pari, kaniting sakramentong tinggap mi, ing sakramento ning pangapari. Ketiya naman gaganakan ing kautusan ning lugod mandatum, inyaawasan tayang Monday, Thursday. Mikakalugod kayo, antino makanaro kayong liguran. Ing rito ning pamanos bitis, wagane ning pamanupad kaniting kautusan ning lugod. Ing ginuya mismo, ing babi alimbawa. Depatan yu, ing depatan ko. Daptan yu, ing depatan ko. Ikay man sukat kong mipapanos bitis, metong at metong. At nga nawari, magpakumbaba kayong sumuyo. Magmasabal, magmalasakit, kareng kaparang tao. Ngayon isisyantala rin katang kasalanan, batang maging karapat-dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoo, ikang minutos kay kaming mamatawad king metong at metong, bayo kami lumapit king kirang altar, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulong. Kristo king krus, ikang manyawad pakalulo, para karing makasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulong. Ginoo, ikang menabilin, king kekang banal akapulungan, king kasayuan, ning pami kasut, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulong. Diyos sa may payang tutu pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
kasalanan niya to, pakaluluan mo kami. Ikang bilalako, ing kasalanan niya to, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ang bukod din banal, ang bukod Pagligtas makasan, Yesu Cristo, Pagligtas Espiritong banal. Amen, Amen, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay kami, at syuke keti makatipon bang makisuluking pamangana si Janing bugtong mong anak. Banang ipakilala yung lugod na ke kami, ipagkalob na iti ke kami niyang umeneng mate, at inutos na ke kaming pagmasusyan miyanting bayo talang hanggang sakripisyo. Ipaniga pumiking kaniting Eucharistia, at tuklasan ming kaganapaning lugod ating biye. Iti aduan mi ke kao Diyos ing kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, amabiet magari kambe mo, king kami tunganing banere Espiritu manggaman king alanganga. Amen. Nabi na kari Moises at Aaron karin Ehipto. Ing bulan na iti, yaing ituring mong yung mumunang dili, karing bulan ning banwayo. Sabyan yu, king kabilugan na balen ning Israel, king kapulong aldo ning bulan na iti, ing balang metong karing pamilyayo, kumayang metong abiserong tupa, king kawana. Metong bisoyrong tupa para king pibale-balena. Nung ing pamilya tutuyang malati para gisananing kanan, ing pamilyang iti sukat yang makyabe, king pamilyang malapit dili, king pibale-balena, agpang king paintulot na ning bilang daring tawong mangan kaniti. Pakibalak yu itang agyunang kanan ni sikakatao, king pamamili yu king metong animal. Kailangan
metong yang animal alang dungis, lalaki ya, at pabanwa pamo tua. Malyari yang mayakwa iti karing tupa o kaya karing kambing. Sesenyo lareti ang gaking 14 aldo ning bulan. King aldo ay ta, ing kabilugan a pamitipon ning balen ng Israel, paten na lareti potang ume ng mitakup ing silim. Kuanan ing aliwa, king daya, at ikaskasyu karing mingat bang amba, at king baboring pasbol ding bale, anong nuya mapangan. King benging ito, kananyu ing karni-karni ng dinerang king api. Kananyu kami ning tinape aepe pagalsa, at kambereng mga pait agule. Makanyanyeng kanan, makabigkis kayo awakan, makasulod kayong sandalyas, at magtalan tukod. Pamiraplan niyeng kanan, metong yang parangal ipamaglagpos ning Ginoo. King benging ita, lumibot ko king kabilugan na labwad ning Ehipto, at paten ko laring sablang pangane king labwad ning Ehipto, maging karing tao, maging karing animal, at ipagpako ing parusa karing sablang Diyos ning Ehipto. Ako ing Ginoo. Ing daya yang maging palatandanan karing pibale-bale at tutuknangan nyo. Potang akit ko ing daya, lagpusan da kayo, at akabiswan nyo ing mapanyirang salot. Potang parusan ke ing labwad ning Ehipto. Ing aldoy ti, aldoyang eyo sukat makalingwan, at sukat yang pagmasusyan antimong fiestang parangal king Ginoo. Karing sablang dayi kay batyo, maging metong yang aldo kapag masusyan. Iti metong yang kautusan, asukat mipairal kabang kaba. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nanoy ing ayablas ko king Ginoo, para king sablang kayap adepatana kanakong. Idawon kaya kami ing kalis ning kaligtasan, at mawas ko king lagyo ning Ginoo. Ing kamatayan ding tapat kaya, binang maulaga king Ginoo. Ginoo, ako ing alipan mo ko, uling iindu ko, alipan miya naman. Kaya ka idawon ki ing sakripisyo ning kapasalamatan, at mawas ko king lagyo ning Ginoo.
lumakad kuking arapaning Ginu, kiglabwad daring mabiye. Pamamas ng ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Kapatad, pablasang ing tinggap ko king Ginu, at binya ko naman kay kayo, antiya kaniti. King ing Ginong Jesus, kanita mo ring benging mi panganyayaya, di namputiyang tinape at pepasalamata na ing Diyos. At pemiraso ne, at nga nang sinabi, iti yaing katawan ko, amidawon para kay kayo, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha na ing kalis, at nga nang sinabi, ing kalis ay iti, yaing bayong tipan, ami patibayan king dayako. Balang ukdong minum kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uli nita, balang ukdong mangan kayo kaniting tinape, at minum kayo kaniting kalis, ipapasyagyo ing kamatayan ning Ginoo. Angga king panyatang na, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po't parangalan, ing maya kabalita. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kaante mo rin. Pamasa king maya pabalita, pagpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Bispirana kanita ning piyesta ning Pasko. Pati Jesus balo na king miras na ing oras ning pamaglakuna. King yatong iti at montane king igpa. Ligurana la kapilan man din kaya kete king yato. At ngeni ligurana langan king wakas. Kabang kasulo na lang Jesus ding alagad king apunan
ing diablo, ikwana ng atanam king puso ng Judas Iscariote, ing anak ng Simon, ing pamanganyaya keya. Balo ng Yesus, kingik pa, penibala na ing sabla, karing kayang gamat na, at king ya, ibat siya king Diyos. At ngeni, magbalik ya king Diyos. Inya meko ya king lukluka na, likas na ing tunika na, kinang wayang tuwalya, at saka nebebat king awa ka na. Kay bat, mitugtog yang danom king metong apalanggana, saka nala, pigmulan ino sa bitis, deng alagad na. Pinulis nala, king tuwalyang makababat, king awa ka na. Mira siya kang Simon Pedro, at iti nga nakeya. Ginu, ikay manos karing bitis ko. Jesus nga nang may kibat kaya. Inggagawan ko, emobalo, king pinanditay ti. Dapat bandang tawli at talastas mo rin. Kapilan man, nga ng Pedro, emula malyaring wasan deng bitis ko. Jesus nga nakeya, nung era ka, wasa na bitis, eka, mika, dake, kanako. Nung makanyan ginunga ng Simon Pedro, emureng bitis ko no ne pati ang gamat ko. Ampoing buntok ko, wasan mo. Jesus nga na, ing mendilo na, ene kailangan wasan, subali mo karing bitis na. Huling malinis ne kapilugan na katawan. Ikayo, malinis na kayo, dapat ikayungan. Balo na nung nino ing mga yayakeya. Inya sinabi na dapat ikayungan, malinis na kayo. Inyang ayos na nalangan bitis at pasibayong sinulod ing tunikana. Migbalik ya king lukluka na king lamesa. Kaintindihan nyo yung depatan ko kay kayo, nga nang sinabi. Ikayo, wasan nyo kung talasuyo, ikayo awsan nyo kung talaturo ang ponggino. At usting sasabihan nyo, uli nga ako makanyan kupin. Nung ako ingino ang pong talaturo, inas ko lareng bitisyo, ikayo man sukat kayong may papanos bitis. Metong at metong. At ako dininanda kayong halimbawa, bangketa ikayo man tularan nyo, ing depatan ko kay kayo. Ing maya pabalita ning kay katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Eka, Kinong Jesus, Kinong Jesus. Maya pagat panapon po kay kayungan. Ating ening kabingan na iti, itamo pagselebran taya, impong tauling apuna na ning Ginu. Bayo na po, tinggap ingkayang kasakitan, kamatayan, pangakotkot, tinipuno rin kayang disipulo para king tauling apunan. At iting mo muna ng aldo, ningaw santamong Paschal Triduum. Nanla po rin Paschal Triduum o yung Triduo Pasqua. Yapin niya po yung Huwebes Santo, yung Biyernes Santo, at yung Sabado de Gloria, king pamay jubli ng may bining Ginu. Reni pong at lungareti, aw santalang Paschal Triduum, uling at lula pong selebrasyon na deti ugnela. Kaya pansinan niyo po, ne? Big sign of the cross tamo, bayo ya po, ing misa, ala ng sign of the cross kanyan. Ne? Uling, ing final blessing, iti marapat siya pa mo po, pota pong Easter Sunday, at ala pa pong bell kanyan. Bakit? Kasi sabihan da rin matwa, niya kan walang bell, pena ko ng Judas nga ara. Nialata mo pong bell, ne? Kaya itang matraka yung gamitan. At matigtig yung pasibayo yung kikatamong kampana, ken pong Easter Sunday. Kaya nung lalawin tayo, rin nga long selebrasyon areti, iti po metong yang misa. May kumpisa yung misa ngeni, kauli yung bale, pamyaring misa. Ne? Kasi
susundo tayong kikatang pamibule. At mayari ya, ing misang IT, king final blessing, naning Easter Sunday. Kita pong dati kong parokya, nga na pong sinabi, nita pong parokyanos nga na, among nga na, Monday, Thursday palang ini nga na. Kaya po ay dyan. Imbo rin ang sabihan, Monday, Thursday. Ne? Sabi ko kaya, namburi mong sabihan Monday, Thursday, kabang Thursday tanang ini, sabihan may pa yung Monday. Ali po mo nga na, Monday, Thursday po ngini nga na. I realize ko yung sabihan na pala, Monday, Thursday. Namburi ng sabihan itang salitang Monday, Thursday, iti, may debatan niya kitang salitang Latin, mandatum. At nanimburi ng sabihan ng salitang mandatum, mandate, mandato, atamo po king kapampangan. At nanimburi ng sabihan ng mandato, iti, eyamo kabud batas, lune iti, metong yang kautusan, by hook or by crook, dapat gawan me. O kaya, by hook or by crook, iti dapat tuparan me. Eya mo po suggestion ing mandatum. For example, impong Santa Iglesia, di na nakatamong mandate na ing puni ang gayang Wednesday. Bakit ang ganyaning oras ay iti ating pupuni? Ating pang magkantang balilengke ito. O payalilitan lagi yung kikatang parokya. Holy Cross Parish, huling palagyutan niya mo, puni parish. Bakit deng tao ing karelang kasalpantayanan ng ganarogong puni? Dapat atilong iniketi sisimbala. Pero alalo. Kasing concern, puni. O kaya, hapansinan ko, karakal palang magsilabat bakete Starting Holy Monday, peto deng magsilabat. Sabi ko nung nakala magsilabat rin, sisimbala mo nga ako. Karakal na laman ng pisamban Kaya po nung lalawin tamo, iti po, mandate. Daptan mo iti, king kapigaga na kanako. Do this in memory of me. At adwala po ring mandatong binye na kaya katamo ning Ginoo, lalong-lalo na kareng kayang apostol. At nanlareti, mumuna nga na, oy ni nga na ing bayong kautusan. Mi kakalugod kayo. At kaybat, naning kadwang sinabi na, magsilbi kayo nung makanano kong mipapanos pitis. Bakit kaya sinabi na yan ng Ginoo, iniing bayong kautusan? Bakit ang Ginoo ginawa yung sarili ng kautusan? Wari rin kautusan ng Diyos, metong lamo, reng apulong utos na ng Diyos. Nanong ba rin ang sabihan, ditang bayong kautusan? Dening kautusan na reti, kautusan lang, laking aspuk. Lune, reti kautusan lang, gagawan. Kaya tintang kasabihan king English, walk your talk. Lung naling sasabihan mo, dapat yung gagawan mo. Kaya, baka naling bayong kautusan na iti, yung bayong kautusan na iti, ing tinuro, ing memye alimbawa. Kaya kaning biyasang mestro, ing biyasang mestra, kano biyasa in theory. Nune biyasa ya naman, king practical. Kasi, potang turo ya, mo mag-lecture ya, lune ipakit na iti king example na. Kaya makanya niya po, ing ginutay niya sa Kristo, bilang meto nga maestro,
bayong kautusan, uling rengaw kautusan na reti, ela linwal kingasbuk na, nune iya mismo gewa nala. Mumunang kautusan, mi kakalugod kayo. Wah, saguli mong lugod ne. Luguran mo la retang buri mong luguran. Luguran mo la mo retang kalugod-lugod ka. Luguran mo la mo detang taong ayablasan detang lugod mo ka. Tano kaya rin ng taong arete, biyasang mablas king lugod na bibye mo karela. Luguran mo pa. Kasakit ne. Ini pa. Ganan Gino, luguran mo ring kasalang mo. Kayo po luguran nyo ring kasalang yo. Itang tutu. Luguran nyo ring kasalang yo. Oh. Ne? Chichismis na kang chichismis. Luguran me. Inutanga na kakaibat niya nakaburing bayaranan. Luguran me. Chicks niya ng asawa mo. Luguran me. Kasakit ne. Oh. Pero yung Gino, yung sinabi na, iti, mi kakalugod kayo, nga na, nung makananura kayong liguran. Bakit sinabi na ita? Kasi kingarapan, nakakit na Judas eh. Nino kasi Judas? Ning Judas, yung mga nyaya kaya. Nung ikakakit mo yung Judas king bemo, luguran me. Ne? Kaya yung Gino, sinabi na ita, king arapan na, ning taong masakit luguran, ining taong maludas kaya. Linugod siya. Nung inagawa ita, yung mismong sinabi na, natiparan. Itang mikakalugod kayo, hagyang ing luguran mo, ihapin itang kasalang mo. Kaya, bayong kautusan nga naning Gino. Kadwang kautusan na sinabi na kay katamo, yapining kautusaning pamagserbisyo. Bakit? Kasing pamagserbisyong pepakit na, ya mismo ing megserbisyo. Ya mo menutos, gawan mo itine. Tuparan mo itine. Na mo sinabing makanyan, nuneya mismo ing meging maya palimbawa. Bakit? Kasi bilang meto nga maestro, reng maestro kanita, lalawin dalang matas. Ne? Ing meto nga maestro, yung magpakumbaba. Bang soywa na lareng kayang estudyante. Agyang naman kayo tireng mestra. Ay kayo po, soywan nyo rin estudyante yo. Ali, nun iya mismo, likas ing kayang imalan, dinukuya, at kaybat, penos nobitis, den kayang apostol, at nga nang sinabi, mipapanos kayo bitis, at tiruda kayo, ako'y ngalimbawayo, at pepakit ko na iti ke kayo. Kaya yat pinipitoy ing mandato na ning Gino. Kaya katamo po, makananuta kayang gawan ining mandatong iti, na pepakit na ning Gino ke katamo, at lungbage ing akit tamo. Mumuna, impong mandato ning Gino, nung bisa kang sumuyo kaya, dapat kang ilubas mo ingke kang sarili. Ready to be naked. Namburin ng sabihan ditang ready to be naked. Aliwa po itang maglubas kay imalan, at pakit mo yung kekang katawan. Ali, ating kang lubasan king kekang sarili. Mekad, itang estado mo king dibye, mekad, itang pegaralan mo, o mekad, itang katayuan mo, bang kanita, makakapagsilbi ka,
king apong Ginoo. Kaya po, inggewa ng Ginoo, ne, linubas ne ingkeyang imalan. Nang brinang sabyan nita, linubas na ingkeyang kadyosan. Linubas na ingkeyang panga maestro. Linubas na itang kayang estado, bang kanita, iya makapagsilbiya. Bali po, niyang panahon na ning Ginoo, ing imalan kanita, iti metong yung status symbol eh. Baluyo po, ne? Reta pong makapangyarihan. Ampong balo mula, reta pong o alipan. At kanita, ingalipan, iya po consider diyang 4th to 5th class in Jewish society. Kasi yung first class, lalaki, second class, babae, third class, denganak. Ne? At deng peka mababang dili, ilapin po reng alipan. Kaya atin lang class system kanita eh. Kalupatala niyang minunang panahon da reng Kastila, o ating Peninsularis, ating Insularis, ating Hindio, ating Pilipino, ating alipin sa gigilid, ampong alipin sa namamahay. Atin lang class system. Kaya yung ginunong lawenta mo, ketang karelang class system, pinili na itang peka mababang dili. Linubas na ingkeyang pangatao. O linubas na itang kayang kadyosan. Pangkanita, ilya, magsilbiya. Kimpisamban ng kay akakita mo ating liwaliwang organisasyon. Atin lang liwaliwang imalan. Ating pong EMDC, kilala. Ating pong COMLEC, ating NIGHTS, ating COMI, o ating CWA, AOP, o liwaliwa, uniforme, liwaliwa, imalan. Pero minsan, nang kay kakatang organisasyon na tiyo mo kitang imalan eh. Kaya po, nang kay rin kakatamo pong obra, functionaries lamo. Ali, yung kakatang obra kimpisamban, yapin niya yung tunay pa magsilbi, se kanya mo ing uniforme. Kaya ing Ginoo, linubas na ing kayang kadyosan at tinggap na ing kayang pangaalipan, payang magsilbi kay katamo. Aga nakakepo itang may recollection minsan kay kami ing topic na the spirituality of an apron. Balo tala ring apron O kung gamitan ding apron, king kusina, king pamagsilbi. Sabi na kay kami nga na, ing Ginoo nga na, ala naman sinabing spirituality of the stole. Retang istola. Nune iti spirituality of the tuwalya. Niyay kita mo po, anyang likas niyang kayang imalan, naning bebat na king kayang awakan. Ing tuwalya. Imbo na sabihan niti, makasadya kang, siklawod, makasadya kang magpakumbaba, makasadya kang marinatan, at makasadya kang magsilbi. At siyapin po ita, ing spirituality of an apron. Makasadya kang mirinatan, pang pagsilbian mula, rengke kang susuyuan. Kadwa, makanano tamo pong, daptan iting mandato ning Ginoo, ready to give. Makasadya kang midawon. Itamo kaya nano nang idinawon tamo king kay katamong biye, may kadeng apostoles tangin Yes, dadawin yung kay kayong sarili kasi
mitatag kayo bilang meto nga apostol. Pero challenge siya naman iti kaya kayo. Muneng mayaldo ka rin kayo mo susuyo. Nune, imbuli sabihan niti, nyami talaga kayong apostol, ampong Marias, bangkanita, makasadya kayong, idaw nyo yung kaya kayong biye. Ne? Kaya po, kimpamag silbi, idaw mong buubuin kaya kayong sarili. Ikay pong magsilbi kimpisamban, adaw nyong buong-buing kaya kayong sarili. Alang ips, alang bats, ne? Alang kapamu, alang potanamu, ne? Then kay kasi ka masakit dili kimpamag silbi kimpisamban, ay ala akong oras. Ay, dakal ko gagawan. Ay, dakal ko pipi. Alang magbante ki nga po ko. Magluto ko pa. Tinangutaking kasiwan kimpisamban, Pero karakal, bats and ips. Aliing kasiwan, total giving of oneself. Kaya nung lalawen tayo po, ingdimdam tamo king second reading tamo. Yapin niya po ining institution of the Holy Eucharist. Nang binye na kay kataning Ginoo. Yan na sinabi kay katamong, oining ka na akong tinape, oining ka na akong alak. Nang sinabi na, oining ka na akong katawan, oining ka na akong daya. Ginoo ko, katawan ng pong daya, ing i-offer na. Ne? Rempong magselababat, awsan talang magdarami. Patawsan talang magdarami. Kasi kanu darami, laking kasakitan ng Ginoo. Pero ang gawo ka rin ng karelang pa, magdabe king Ginoo. Ang gamu kitang papadayala. Potangin na, mayaldo. Adawon da pa itang dayara para kingapong Ginoo. Kaya po yung Ginoo, alang reserbasyon, ing kayang pamagdawon. Kasi total, ing kayang pamagdawon. Ing dinaw na, tinape, ang pongalak, noon ay dinaw na yung mismong katawa na ampong daya. At ne po kasanting sabihan na ng liturgy kay katamo nga na, rengwasan nyo ngening bengi, aliwareng disipulus. Noon ay rengwasan nyo nga na, wasan nyo labitis deng magsilbi, king pisamban. Kaya po ring magsilbi tamo, ring leaders tamo, king pisamban, ilang wasan tabitis Ne? Pinggawan tamo ka rin apostoles, traditional. Pero, challenge siya po ka rin magsilbi. Kimpong pisamban, ing pamanos, bangkanita, paganakada, karela, na ing pamanyuyu. Ne? Yapi ditang total self-giving. Katlo, makanano tanggawan ng mandato ng Ginoo, ready to serve. Kaya paling ready to serve ay kaya king SM. Noon ay minuna pong sinabi ng Ginoo iti, ready to serve. At yung pa magserbisyo, po mayan. Nung bisa kang magserbisyo kay nga pong Ginoo, ating challenge. At naning challenge kayong pa magserbisyo kay nga pong Ginoo, krus. Bisa kang pongali, nung bisa kang magserbisyo kay nga pong Ginoo, dumalang ka king krus. Kasi nang sinabi na kay katamo, nung bisa kang tuki ka na ako, nang sinabi na, pusanan ming kay kang krus at tuki ka king kagulutan ko. Mayan, ing magserbisyo, kingapong Ginoo. Ne? Bakit? Minsan, dakalataksil Ne? Karen ang grupo ni ngapong Ginoo, labi na lang adwa, o tatimpang bigtaksil metong, Minsan po, kitang dati kong parokya, nga na po itang letong nga leader, naning kaya kaming pisamban, among, kasakit po yung susuyo kingapong Ginoo. Bakit nga ako? Kasi rin ka na akong miyembro, ano po king kasya sa buntok.
Ano kasakit kasabi? Labisang maminto. Yung sinabi ko po kaya, bakit nga ako? Magreklamo ka? May pa ako nakawari king krus nga ako. May pa ako nakawari king krus. Lon menggino, karakal na gewang mayap nga ako. Pero bira na nga din tao itang gewarang mayap. Pinako de pa, king krus, kaya nang magsilbi ka. May ala ko yung krus. Kaya po privilege, impamag, silbi ki nga pong gino. Dumalang ka king, dakala kapag subukan. Aga nakakita ng Swede Director, Juanita, bayo ko mo din pari, yung sinabi na nga na, yung pangapari nga na, yung mulalwen privilege nga na. Iti, metong yung life of martyrdom. Nung king seminaryo, kiketanda kang panas, potang atina kang king parokya, ing mangyat kaya ka nga na, leon lang nga na. At dening leon na rin nga na, elaman, aliwake ka. Neng minsan deng leon king biye mo ilapin deng parokyanos mo. Sabsabanda ka. Nga na. Pangitanda ka. Nga na. Ginawa kang mayap, ginawa kang mali, metong mo isabyanda, kaya ka. Ila, nga na, kritikula king sablang gagawan mo. Kaya po, ako bilang metong apari, tanggap ko na ita. Na minsan, deng mangit ka, laping mismo ring parokyanos mo. Huling critical la ka. Huling yapin iting dela naning gino. King pamay nyuyu, dinala niyang kasakitan at may pakuya pa king kurus. Kaya nung lalawen tamo, yapin iti po, ing mandatum, mandate, mandato, sukat mo itinggawan. At makanano mo itinggawan, king bayong kautusan. At naning bayong kautusan, may kakalugod kayo, nung makanano ra kayong liguran, makasadya kayong magsilbi, king bawat metong at metong uling iti, ing mayap alimbawang pepakit ko kaya kayo. Ngayon po, gawan tamo po, sing seremonya, naning pamanos bitis, agkatantala po rin kakatangbi talagang apostoles ngayoning banwa, nanuklukla kayo pong balitang naning pisam ning kakatamo pong altar, ko po kayo ni kambeda po rin karelang asawa, rening Marias tamo, okay po. Kaibat po, wasan tala naman, tempong susuyo, king pisamban. Okay. Kaya tatama sigurong lalam. Masakit siya kayo na eh. Kaya lalam, kaya. Okay po. Yan. Okay. Sumabla po, rening kakatamong Marias, king pamanos bitis.
Katukin ng puring CPC, ang porang PPC. Then pong PPC, ang pong CCP. PPC po ang pong CCP.
Talakad tama Talakad po. kayo po. Kaluguran, pakalaguran, mitmong kababan, tamong manalangin ngeni, para ka rin kakatamong pamangailangan, ating pamangailangan ning mabilugayato. At nga tamong makibat, Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makananom mo kaming liguran. Itangan po. Ginoo, may kakalugod kay sana, anti mo nung makanano mo kayong liguran. Para ka ring sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod da king metong at metong, maging mayayakit yang tanda ning mabiyen ng pangat at yung Kristo, keti king yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may kakalugod kay sana, anti mo nung makanano mo kayong liguran. Para ka ring sablang pari, parati sanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasuywan, at makaapostol apa magmalasakit king sablarang dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may kakalugod kay sana, anti mo nung makanano mo kayong liguran. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, pagmalasakitan da sanang apawi ing danop, ama kamate milyon-milyong tao, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, may kakalugod kay sana, anti mo nung makanano mo kayong liguran. Para kaya katamong makatipon ketingeni, maralas ampong karapat dapat tamo sanang makirake, king bangketi ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, bang kanita pasubya na katamong mie, king talwing aldo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, may kakalugod kay sana, anti mo nung makanano mo kayong liguran. Aming liguran. Kabe tamo king panalangin tamo, king kapayapan, king mabilugayato, kasaning pamikalugod, yamagari, bangkanita mayari na ing sablang sigalot, salot pamisagsagan, nadadala na kay katamo, ninggera karing king Middle East, panalangin tamo king Ginoo. Ginoo, may kakalugod kay sana, anti mo nung makanano mo kayong liguran. Itanam sana ka rin puso, daring kayatang manungkulan, lalong-lalo na ring manungkulan, kareng bansang migagera, na sana aliwa impamisagsagan, ing kanilang pairal, doon impamikalugod, ing lugod na pepakit na ning Ginoo. King mitmong kapag kumbaban, panalangin ta king Ginoo. Ginoo, may kakalugod kay sana, anti mo nung makanano mo kayong liguran. Nalangin tala naman de sa blang susuyo, king kakatamo pong Santa Iglesia, na sana ilang maging maya palimbawa na ning pamikalugod, ang pong pamisan metong king karelang kasiwan king Diyos, panalangin tala king Ginoo. Ginoo, may kakalugod kay sana, anti mo nung makanano mo kayong liguran. Kareng kapasalamatan da rin Pastoral Council tamo, Chapel Pastoral Council, ring kay Katang Apostoles, Charismatic Group, Richard Chona Yumol ni Pagipatong, king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr., Antonio Iluminada, Juanita, y Father Filomeno Puri, y Mirasola Espetero, panalangin tala king Ginoo. Ginoo, may kakalugod kay sana, anti mo nung makanano mo kayong liguran. Ngini po, atuan tamo yung kakatamang sariling kapagnas. Lingusan mayo Ginoo ing balen, akakliskeka, pang ingera, panaligan, ingkamtan king sarilang sikanan, apakyabutan da, alang-alang king merito ning krus, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Ngayon po, gampanan tamo, ing pamananggap ng parokya, karing banalaralo. Ama mendisyon king misa, ning banalaralo. Lukluk tamo po.
Ing laro para karing masakit. Pananasanang ding masakit, milanyan la kaniting laro, panamandamandasana pakalulo ng Kristo, ating magligtas ng lugod, king katawan, kaisip at kaladwa. Mating Diyos, Ing laro para karing katekumeno. panasanang ding milanyan kaniting laro, ding kikatamong katukumeno, ang magsadyang tanggap, king makaligtas ng danum ning binyag, pipis ng nanganla, kang Kristo, bang mirayula, king pamanamuyot ng satanas, at isakwilda, ing karokan, at ding kayang sablang dapat, bipuriin Diyos kapilanman. Salamating Diyos. Ing manalalaruning Christmas. Mananasanang ding malanyan kaniting mabanglong krisma, inganak at matwa, ang mabinyag at makumpil, at ding paring miordinan, panandamandesaning kalamarigalo ning banalay espiritu, ipuriin Diyos kapilanman. Salamating Diyos. Kayo na kayo po, lumakad na po pa rin. Okay, lumakad na lang. O, sige po. Okay.
Purihin Diyos, metasikluban kaya kang kayapan, tinggap meeting tinape, para kaya kami maginyang tinape ng biye. Purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, metasikluban kaya kang kayapan, tinggap meeting, alak para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Bipurihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggapya, harapan ng Diyos, sikpang lubos, mayupaya. Tanggapan niya sana Parisaning ng Ginoy, Ginoo, tindagang karinggamat mo, Kingi kapurat kaligaya ng kayang lagyo, King kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. Hoy, paming miglalang, gawan mo king karapat dapat magmasusi kariting banala misteryo. Balang oras sa daraw miiting sakripisyo, magaganaping obraning kay kaming kaligtasan, itiadwan mi kapamelata ng Kristong ginumi. Amen. Ingginuman tabeya ke kayo, at kekanti mo rin, yat na yoreng puso yo, makayat na no kinggino, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting to dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulit, sukat at makakabos, ing pasalamatan da ka, king sablang pinandit numan ka rin. O Ginoo, panalig pa, mayupayang totoo talangang Diyos, king kapamalata ng Kristong ginumi, ing tunay alangang pari, amiyayin king alang kapupusan na daon, dinaunang mamunay sarili na keka, antingayin ang makakabos, at pinabili na kay kami, miyahin kami, pangkanita nung mamangan kami, king tinapi ning biye, king banal apamisulong iti, malyari biyang apamalita, ing kayang kamatayan, hangga king kayang panyatang. Pulinita, kambering sablang koro, ringangiles ka rin king banwa, darilit kami king kayang ligaya, alang toknang, at ngaming pupuri. Tuloy na. Meet mo yung banwa, tingla ko tingke, kang ligaya, o sana, ika, katas-katasan, waning daratang, king lagyo, ning Ginoo, daratang king lagyo ning Ginoo. O sana ing kapatas-katasan, waning daratang king lagyo
ning Ginoo. King lagyo ning Ginoo. O Diyos, ning upaya ang pong sikanan, papurienda ka, king kapabelatan ning anak mo, Yesu Kristo, adaratang king lagyo mo. Yung amanong magdalang kaligtasan, yung gamat, amidudwang muring karing makasalanan, yung dala na painturo king kekang kapayapan. O Diyos, ay pami, mi palawad kami keka, dapat king kapabelatan ning kekang anak, binalok mo kaming pasibayo keka, dinaon mi king kamatayan kanitang mi balik kami lubkeka at akit miya ing dalan papunta king balang metong. Ulinita, pagmasusyan miya iting pamikasut, akamtan ng Kristo para kay kami. Adon mingeni kay kawig pa, ing papagbanalan mula, reting kalam ning ambon ning kang Espiritu, bang magawalang katawan at daya ning kayang anak, kabang tutuparan miya, ing penabili ng daptan mi. At tatandanan mi pa, kanitang binging bayo ya mate, para kay kami, kabang mamapunla, king wane ka rin kayang gamot ing tinape, pe pasalamata na kay pinuri, piraso ning tinape, binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Kunay niya iti, kayo nga at kananye, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Kaya rining apunan, king waning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan, king kekang kayapan, binyene, ing kalis ka rin kayang disipulo at ngana, kuwaniniti, ikayungan, at minam kayo kaniti. Iting kalis, ing kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao, bangket, amipatawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, king kapigagan na ka kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan, kalis, kami ang papasya, hanggang aking datang ka, king kekang O ginong kaya kaming Diyos, penibala may kaya kami, ing kaya anak, iti wagane ning kayang lugod. Pagmasasyan mi, ing kapigagan na ka, king kayang kamatayan, at pangasabling mebye, at daraw miya kaya ka, iting kalam, apig kalom mo kaya kami, ing sakripisyo, ning pamikasundo. Ulinita, aduan mi kaya ka, pa, ing tanggapan mo kami sana, kaya bining anak mo at king kamamilataning pamisulu-sulu mi, kaniting bangketi ning kapasalamatan, katmua na kami king kayang Espiritu, at manulo karing anggang sugat ming panandaman, pati na karing kay kaming pamisagsagan. Mananasanang iting Espiritu, papanatilyana ing pamisan metong mi, king kay kaming Papa, Ileon, at ing kay kaming Obispo, i Florentino, kambe daring sablang obispo, pari diakono at ding sablang tao. Hoy pa, bustan mong ingke kang banal kapulungan, maging tanda nining pamisan metong, at maging dala nining kay kang kapayapan.
Inaus mo kaming mitipon-tipon keti, makapadurot king lamesa ng anak mo. Tipunan mula naman, king ganap apamisan metong, ding taong miyayliwa lahi salita, at kabilyan king biye. Tangkapan mo king kayarian mo, ring kapatad ming miyangon na biye, ngayon ni matutod nala king ginu. At ding sablang memo na kete king yato. Ikabukod ing makibalo king karelang kasal pantayanan, bangkagom ning wana Birhen Maria, indo ning Diyos, kambenang San Jose, ing king esposo. Ing ding sablang apostol at sing sablang banal, amatula kaming misulu-sulu king ganap akapayapan, king bangketi ning bayong Jerusalem, kambenang Yesu Kristong ginumi, king kapamilatana, kamben at keya, o Diyos, ikpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, paporian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Nginiking mitmong pamikalugod, manalangin tamo, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Kami nga tsubanwa, misamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan niya'y loob mo. Ketiking yato, ating banwa, mi pamintuan niya'y loob mo. King kapanan mi, King Aldo Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni. At ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Emo kay ipay, Saul king tukso, nunay kabos king marok. Ikabos mo kami, king sablang maroko, Ginoo, malugod mo ipagkaluming kapayapan, king panahon mi. Bangking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming biligtas, king kapanaligan, king pamanalipan, king kasalanan, ibakabiyos kaming alang kasasagkulan. King sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling ke kain ka, Aryan, ating kayo payan, ating liga, O Diyos, sa ikpami, ing ginumi Yesu Kristo, sinabi na ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiyag kaya kayo, emo sa balikdan, ing kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayan nanin kaya kang banal ang kapulungan at pamayapan ng pangbilugan, ang pangking kaburian mo, ikang babibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Pakita mo po ngining mikakame tong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan,
Kapayapaan, kapayapaan. Natakap na nito. Natakap na. Tambelo na. Kami tambelo na. Ibigay kay kami ing kapayapaan. Ibigay mo ing kapayapaan. Diyo'y ginutang Yeso Kristo, king Kordero ning Diyos, siyang milalako king kasalanan ning yato, mapalat ang mayaw singapuna ning Kordero. Ginoyak matampantanggap kaya ka, dapat agkas miyaming amana mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, idala na katangan sana, king Bia Alanganga. Amen. Amen.
Talakad kayo po. Manalangin tamo. O Diyos, sa may payang totoo, tanggapan keng panibayong biye king pamangan ay pigkalob na kaya kami kiting isulip ning anak mo. Akam tamiya sana yung ganapakas nawan king pamisulusulong yang pangmo kaya kami. Kingalang ang gamong kayarian, itiadwan mi kapamelata ng Kristong ginumi. Amen. Wala pong final blessing. Ngini, ating sinabi ko nan din ang final blessing. Tanggapan tayo pa mo po king Easter Sunday. Huling pong tridom na ini, toki-toki ini, miyog-neya, hanggang makati ko aking pibale-baleyo, may bubuli ko sana king kasakitan, kamatayan, at pangasublina ng ginutang Yesu Kristo. Bukas po, 5 o'clock in the morning, agkatanda kayo para king kakatamong Life Stations of the Cross. Kaya po sana, first time tangakit kayo ni king kakatang parokya, king Sapang Bato, na atintamong artistang gaganap para king kakatamong istasyon ng krus. Kaya po sana, makyabeta mo ne po. O, mo po isasalibat-bat ang pong pupuni. Dakal tamo pong activities, kaya po king kakatamo pong pisamban. So, 5 o'clock in the morning, mitipon-tipon tamo, kaya ni king kakatamong patsu, para king istasyon na ng krus. Kaya ba't itanggat panapon, 3 o'clock in the afternoon, para king kakatamong veneration of the cross o ing pamamuge tamo king krus. At kay Nanita, ing kakatamo pong prosesyon na ning Santo Entierro, ang Poping Mater de la Rosa. Kay ba't itang the next day, Saturday, itang abak ring mandated organizations, maglinis na pisamban, isa-tiyayang pisamban, para po king Easter, at itang bengi, anong oras siya? 6 o'clock, 7. Anong oras may? 6:30? Tapong 6:30 in the evening, magbalik ta keti, bang pagselebran tayo, yung pong Easter Vigil. Magdala kong kandila, ne po. At itang kandila, di na niya pong candle catcher, at niya pong salud, ne po. Kasi masakit pong maglinis pisamban. Mimaya kaya katamoy darang bet. Kasi kaya kung kukod ko dalang patugot king pisamban, maging santa ka kanyan darang bet. Mangkanta po, asaw pantay darang bet, king kukod-kod na kukod-kod ka rin kandila. Magdala kayong candle catcher. Ne po, especially po rin ng Apostoles Tamo, ang pong EMDC, magdala kayong kandila. Pa-bless yung kandila, pa-bless tala. Ang popong magdala kayong danum. Ne? Kasi atimba yung danum kanita. Pa-bless kayo pong holy water. Ita pong potang masakit kaya dyan, pwede mong inuman. Kasi holy water tayo. Ne po? Kaya po potang ating sakuna. Pag-bless nyo pong makanyan. Lalong-lalo ngayon yung panahon ng kaguluhan, panahon ng gera, kailangan tayong kandila ang popong holy water. Ne po? Nung Ortilano ka, magdala ka pong bini. Pa-bless mo naman itang bini. Kaya po, kitang bengi nga ita, may itong yung peka-importanting dealing liturhiya ni kikatang kasal pantayanan. Na sana pag-celebran tayo. Easter Vigil, 6:30 in the evening. The next, kay Salubong, kay Baning Salubong. The next day, the regular Sunday Mass tamo po. 7 a.m. ang po itang 6 p.m. Okay po. Siklawot na kayo po para kikatamo pong pamaglipat ng Santissimo.
Kaba pong magprosesyon, manalangin kayo.
Tam tum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui fres et fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procide